ایران نام چیروکامه چیه؟ چیروکامه جسد حوالا من دلشا چه بخچه حیوانان به بخش حیوان با چیه؟ نوهاد دقیره ام پلنگن زریاد بیجه نا ام حسب لی دلشا وصا باوره که حسب لبخچه حیوانان تونه نه او جی دخوازن بچن ور پنجشما دن تاوی سنفه دوی او ببن سه گروب او وصا لبخچه حیوانان بگرن لو ماجی جنها و جبو گروبا خواه لناوه کی دگرن ده داویه ده بریارا خواه لسر ناوه زبرایه ددن زبرا دلشا وصا ده فکره که زبرا جی هما بیجا مینا هسپین بلکن همی زبرایه کی بویاغ دکن و دبرن و بکارتک گلووار یا ده قل و دزلقینن دلشا و زریا بنه ج پنبوی رنگین باددن جبو که تکس واندا نبه پیوکن ناو نیشانی جی به پشتا کارته و دزلقینن دلشا جبو گشتا پیشین یا دبستانه پر شاد به و تو باور نکه که همی حیوانان براستی ببینه سبیا روژا پنجشمه باو دلشای و دبه ستاسیونا ترینه هنک زاروک کرجانی نه و تاوی چانتین پشته لإستاسیون نه جی ورده خواه ده آویجن ماموسته هاوین کارتا ناوان دخه سوتیه زاروکه کی بوی رنگی دکاره نها ببینه که همی لورن یا نا دیا لمانه و ماموسته کی جوان بریز کارکر جی بوان ردچن دما کو تراموای ته همی خود ده هلفن هندر ری پر ناکدینه ایدی مرو آواهین باجار مزن دبینه جی لستاسیونا مزن همی ج تراموای پیاد بن لبخچه حیوانان بریز کارکر جکاسه بلیت جهمیان را دکره لپش دری بریز میرزا لبند آوانه یه بخچه حیوانان نشانی وان بدن پیشی دچن جم میرکتان یه نها خوارن بدن وان کیزکن آرت بریز میرزا ده پرزه کی دوی روان باویجه بروان هیلین ده بیجه اق او هی خواه دلوینن لی بلی دلشا دویره که جبر که او جسوره دکاره کیزیکن آرت لمیرکتان پار وبکن پاشه دچن جم لامایان نوحات دبیجه او تف دکن بریز میرزا دبیجه تنه دما که مرو وان هرز دکه بریز میرزا دومینه لاما حیوان کاین کرن هما بیجه بی جوتن گیاد خوان پاشه وی هلدکشینن دوی خواه رند دجون و دیسا داد قرتینن زاروک همی به بالداری لستی لامایا تام لپیشی دنیرن و بجاره که دلشا براستی جی دبینه که گلوکک ده قرکا لامای ده بجور و هلدکشه کومیک خویاد که پاشه بریز میرزا مطبخا میمون نشان وانده ده لبر ماسه که مزن جنک فیکی و شیناهیان جمیمونان ره هور دکه بریز میرزا دبیجه لبخچه حیوانان دستور تنه که مرف خوارنه بدوان گر مرف خوارنه شاش بدوان او نخوشت کبن هندر خانی میمونان یه کلک گرم او برودوبته سیسه که حیوانان خوارنه داویجه حفشی میمون همی ایریش دکن میمون اکا جوان چیلکه که بخوره هلدگره چه قاسجی شیرین خویاد که دلشا بلز وینه اکی دگره به هیجان دور دگه شیران سیس گوشت خاف دوان دما که دخون هما بیجه این مینا پسی که دلشای بلک خویاد کن
Dema ku pisîkê wê jî sosîs dixwarin, wisa bû. Birêz Mîrza dibêje, niha jî dora zarokên mirovan e. Hinekî wê de mase û bank hene. Zarok devê xwarina xwe vedikin û birêz Mîrza jî xatir dixwaze. Giroba Dilşayê bi mamoste havîn re diçe cem zebrayan. Mamoste havîn pirs dike ka gelo dizanin ku dehşika zebrayê çawa diya xwe nas dike. Dilşa bawer dike ku ji bînê nas dikin, Zerya jî dibêje ji deng. Mamoste havîn dibêje û ji xetbelekan, xetxetê wan. Dilşa nikare bawer bike lewra hemî zebra xetbelekin. Lê dema ku meriv baş bala xwe bidê, xetbelekên her zebrayekî cuda ye. Hespên avî pir qelew in û dema ku ji avê derdikevin, pif dikin. Avê dipijixînin. Dema ku devê xwe vedikin, Dilşa dikare diranên mezin bibîne. Meriv dikare di camê re di binê avê de jî li hespên avî temaşe bike. Bi rastî jî di binê avê de pir xweş digerin. Li cem fîlan kêfa Dilşayê herî pir ji fîlê golik re tê. Bi rastî jî Dilşa wî wek fîlekî ecûc dibîne. Hê navê wî tune. Ziyaretvan dikarin navekî pêşniyaz bikin. Xwediyê navê herî baş wê bi bilêta salane ya baxçeyê heywanan bête xelatkirin. Di cî de zarok difikirin, bila navê vî çêjikê fîl çi be gelo? Gewro, rindo, pozbiçûk, bila çi be? Paşê zarok münaqeşe dikin ka gelo biçin ciyê lîstikê yan biçin çêregeha ku meriv heywanan miz dide. Ji nişka ve pisîhirçek li ber wan di ser rê de derbas dibe û hildiperike serê dara din. Tûjo dixêre reviya reviya. Divê yekê ji seyîsekî re bibêjin. Dilşa û Zerya diçin bifeyeka nêzik. Ji jina li bifeyê re dibêjin hirça biçûk revî, hirça biçûk revî. Jinik jî bi telefona destan alîkariyê dixwaze. Beytarek tîra bi narxoz diavêje. Li kemaxa pisîhirçê dixe. Hirça biçûk di cî de ji xwe diçe û dibêje tepû dikeve şalika seyîsan. Seyîs wê dibin nexweşxanê. Ji ber ku di cî de alîkarî kiribûn, ji zarokan re jî qeşaşîrekî dikirin. Yani ayskirîm. Li çêregeha mizdanê ya heywanan Zerya karikekî miz dide. Çawa ku Dilşa hinek êmê pêz dikire hema bizin hemî li pey wê diçin û pê ve hildiperikin. Ji wê derê ew diçin parka lîstinê. Tevahiya zarokan çenteyên xwe diavêjin ser hev û diçin ku hilkişin. Nîvê din ê sinifa wan jî li wir e. 20 din êdî wexta çûyîna malê ye. Dema ku tramvay digihe Nuava, Dilşa ber bi dayê û bava ve dibeze. Tiştên ku ew qala wan bike pir pir hene. Di temamê rê de qet zimanê wê nasekine. Dawiyê bavo dibêje. Ez dibêjim ez ê jî carekî tevê dayê biçim bexçeyê heywanan. Dilşa dixêre ez ê jî were bêm û her tiştî nîşanê we bidim. Belkî jî Dilşayê bilêta salane qezenc kiriye. Hingê ew dikarin pir biçin bexçeyê heywanan. Ji seta hevala min Dilşa, çîroka Dilşa diçe bexçeyê heywanan jî bi dawî bû.